hortaran am singing ka palukra ka puthak Congress rachari asong tung kacheso Habar ke hat BPHC long make keso kache langja phan OT pen ward ahem ki kim ja phan EM khonsing rong pi pen long ekeso Surihini rakret rokse ningkan pen keteng pon dongjam langso irrigation scheme non pu anta tang telang Kardom karbeng long life ataba Abirta long pen elisa mijuli bepi nonergy kha Abirta ton pen kedam tang phai kuni ni phai kora sir keparni dongkamokam rong sopielong Congress rachari asong atom chepatir piponsi det piadang long hormu hortar annam kapaso inghu ne phar kapar dukra phutha kache songa sai kedeng pon Bangso kache songa sai kedeng pon along West Karbeng long District Congress Committee amai phu sarthe kramsa bajong tisola pen rupsin bongma tumpen chenglok Congress asong japo songja pia tumpen chingrum si dongkamokam rong sopiang kang along armu che jengsi kache songa sai deng pon Kita biar BJP phat pawir nang ma. Biar soalnya kong kita bawa bilang ma. Atau kadang karbing nong live lang ada natum milinon gitu loh kita kamu orang supi hawa orang sudolong kesenon lodak ini Congress rachari asong nong amu sejeng kaca song do kesila bang so kaca song nong itu ngok tuh milinon lang kaca song bom nang bom amu sejeng masih selesai itu kaca song men bini kehang panel halo formu hota do kape so bagi dang lo kadu kau kita sih kena pasal lebih BJP sarkar atau halang itu pinrem ponlo lo sila bang so putar kalau itu peke song nong bom lo kan amu sejeng do pik alang itu bini lah bang so kaca song lo Prai bang kalau foto kamu ni dulu pinjam asal amu sejeng semuanya itu pusat song amu sejeng kado bom bom lo sebenarnya tuh terong lah amu sejeng kalau sebenarnya kenapa pasal malah bang so pek lain fungsi ni kesini Bangso kache song ahut West Karbeng long District Congress Committee amai phu sarthe kramsa hin pen kaning je pon thwa tengke det pia dangalong lapu an hormu hortar anam ke so bangke UPA sarkar kang ni boma hut pen ta abi bonta non BJP sarkar ke do boma hura bangse lapu an anam ka parlupot pasi ning je pon Ana dorso se UPA government hoba ke nora ba ke ili tung petrol da pharo isia bas ke nam nang lo diesel da pharo isi le kailo la se kado ko vela hiwa putak lo la pena parta la lo ini ke jang je bang ke ili tung la so BJP sarkar bang ke inglong so tu la pen ili tung 6 tung kar biang long aja kong along le phelang aja kong ta non pavir lap lo la si rat phang ka chong thui pena bahara ke la so BJP tu ma jata dekte lo la pen ili tung kar bia ke la pen kar bilong ri nona teng ro ke pavira kam la pen kar bilong ri ka chu jor lo ka kam si la so BJP atum ke claim la so joine si nili tum pini ladak ni tum West Karbeng long ben la so ining ki pung pena joine si nili tum la so program bang pini claim pon lo la so hormu hortar pen chenglok la pen nili tum sik sidul aja kong ke pa bob la pen sik sidul aja kong ke pa vir hala hi tangka poisa pena joine la so BJP tuma ke claim la so joine ni tum ining ki pung besi pini rat pen thupak la so kamang ni tum claim pon Labangso kache song pon along sarpi sarpu pen chenglok oso chibukrai pen sarpi maratum sitami kache jeng kache song along chitodun si Congress rachari asong aphan ning kangsam cepak langdon renti kaca song dun amu sejeng long sejeng dun iglo Kelang dun lo Congress teman long Congress rachari song wanang li ko anu nang ninge dok dok ulo kai kelang ente tumpe apa mana Congress sih pada pilih labang sor mu sejeng long nang ni kaca jeng dun penali ko pini ning karong ning the son do ma pi Jata velo tel nengarong pinang dun ning arong ning jete besne dun lah chalo napa di lo nang li bang ka ya ha dong mi pier le dong mi men mi jipa Kang mana nang li Congress rachari song long tong itu dun bomba nang li konat si jongkom ni juta so si jok ngalang di nang li konat pen lo bang ka dia Kipia rampe. Pinang ni suci booking kan labang so kat song tu song dut mana padang li Congress rachari song an panan ning cete do. ning tete pipo Ning cete do. ning jak osinai sun do Dongkamu kampen Vicky Bay Karbeng long live Emek henlo pirthia ka thang Emek jongsi chechar che pulote pirthe le dudun seta thangna da ka thang ave lapen pirthe aliralon chini dunde lasi pirthe nang hachelo pulote pirthe alir ke theklong ji aphan emek abangke ka chechar ke nak sorbino
Kedam tang phai kuni ni phai ingkor aner keparni Hawar ke hat block primary health center along Radaphan mega se kelangje phan operation theater lapen iward donangji pura em khonsing rong pi kabor ipon along KAAC CEM Dr Tuliram rong hangpin khadungsi kedam tang phai kuni ni phai ingkor asir keparni I operation theater lapen iward hem kikim ponje phan pura KAAC em khonsing rong pi ari dengpen long e sompon operation theater arwar ikne ami payas moi এই মঞ্চৰে পৰা ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহন ডাঙৰীয়া আমাৰ সন্মাননীয় CM আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলো শ্ৰদ্ধাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেত এই দুজন নেতাক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ সহায় সহযোগ নোহোৱা হয় এই কামটো আমি আজি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যাই নহওক আমাৰ মাজত বহুত কেইজনে খবৰ বিচাৰিছে যদিও সময় অলপ নাটনিৰ বাবে মই আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক অৰ্থাৎ আমাৰ ডক্টৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ নিগম মাইথা তেখেতৰ মন্তব্যটো মই দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ Bangso hut em rongpe asang hopen kaning je pona tengke bangso hawar ke hat BPHC along non kikim ponji me kiso ka chelang hema bangke chiklo jonnira e bengang bongsi kikim kirang patang ponpo lapen bangso along bed kep doji la songbong sopin so phan bed pho lapen suarlo phan bed pho lapen an parta me kiso ka chelang je phan modern technology system pen ka chelang jabar side long pon ejipusi em rongpe asang hopen ning je pon zapun khulo sila bangso kam kichun lake ilidung kaching hon Dr Tuliram Rohang CM Tribunal Autonomous Council a join lo lapin ke ha dispur sitame CM sarbang nang pupilo non ki dobo chief minister apa alangli ta nang chikroidun si ilidung na bangso hospital bang pimita wan iksi amjok bang somilo ten naso hospital bang chiklo yonira ebeng upper NC la patang bu se contractor bang chicha ko penki bangso hospital along pinso phanta ban ardos banda award doji bed ko bed cap lo hai bed cap do ipo penki dak ejon modern technology pen tu emek kichelang ahoronjam amo khan da penki labangso ki koy a building jitu kikim estimate labange 1 crore 30 lakhs 1 crore 30 lakhs afang sanction ustama aban I scheme ajone si 2012 13 halo sojone si building main bangke litumla 80 lakh kun masi ton nako Habar ke hat pen harsing rongpi karbiang long live Bharat Jan Vigyan Jatha Matithi Hekpen BJ Assam State Hinpen Patir Piponsi Kidam Tang Phai Kuni ni Phai Kora Sir Kebarni District Arlo Kedo an Schoolang Bongpen Kangbai Pontang Higher Secondary School along Palidamsi isi National Council for Science and Technology Communication Apothak Cherok Toga Jaimek Kedengpon Labangso Jaime Kedeng Pona Tengpen District Arlo Kedo Higher Secondary School along Bharat Jan Vigyan Jatha Matithi Hekpen BJ Assam State Hinpen Methanga Basarlo along Son Thana Puthak Kinangjia Son Anpen Cheponsi Andimalong Palidamsi Lokachalio Somara Tomaphan Kapaklang Sai Dengpon Kadang carving long life kela ratun do pinin du carving long life team pela dak denaro higher secondary labangso school asai hema dung nongsi dulu just met National Council of labangso Science and Technology labangso Gulf of India hin bana to idun just met wheels along si mane bus arlo si labangso sign exhibition labangso ajai mek deng kono ala litum haplong pen siwanglo haplong pen ala litum nono bangke parokwa mate labangso harogat angkang school long thomolong ala litum labangso sign exhibition on wheel ala litum labangso jai mek deng kono penap bangke raja pothar labang bukuli angkang lo ala litum holong free school long ala litum labangso sign exhibition bipon po la official ala litum Kapek district nampo Bangso aba sarlo along son thana son doan thek pon longpo Bangso along plasma kopia sonma mobile pen chingki chethan bomlo bonta ko son pensi ki en pamejima la so phutha bangki chini pamimi lo ka chale along bangki longpon bomlo sitame la puson ke thek long bangki abilang la si bangso aba salong do anta thek pon long pen charli pon long puposi ningjepon
মনিটৰ কৰোঁ এইবিলাক দেখাইছোঁ বা প্লাজমা কি ধৰণে আমি দেখা পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান আমাৰ ইয়াত আছে ৱেটবিলাক দেখাইছোঁ কি ধৰণে প্লেনেটবিলাকত আমাৰ ৱেট কেনেকুৱা এইবিলাক যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইখিনি পঢ়িব পাৰে কিন্তু মানে দেখিব নোৱাৰে যদি দেখা বা নাই সেইটো আমি দেখাইছোঁ মোবাইল কেনেকৈ ইউজ হয় কমিউনিকেশ্যন কেনেকৈ মানে সৃষ্টি চবেই মোবাইল ইউজ কৰে কিন্তু কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটো নাজানে গতিকে সেইবোৰ আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যিটো ডে টু ডে লাইফত যিখিনি মানুহৰ বা স্কুলত যিখিনি লাগে ক্লাছ 9, 10, 11, 12 হিচাপত আমি এইখিনি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আমি গোটেইখন মানে অকল কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং তাৰপিছতে এইটো মানে কি কয় আমি মাইবং এইফালে ডিমা হাছাও আৰু এনেকৈ আমি গোটেইখিনি জেগা ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত কভাৰ কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ এতিয়া আমি ঠিক তেনেধৰণে আমি ঘূৰি আছোঁ এতিয়া আমি বাকীখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি কাৰ্বি আংলং ঘূৰিছোঁ Labangso asai ke deng lake habar ke hat mate haura kharang kanglong Okereng High School Parokha Higher Secondary School Danarong Higher Secondary School along an Labangso basarlo ke do National Council for Science and Technology Communication cherok to asai ke deng ponabangki paklang nampo basarlo ke do anason loka chali osomaratum ke thek long pen setami methang sonse pon thek popusi Science Project Investigation Principal Dr. Manoj Kumar Patwari ningjepon শেষত আপুনি বিশেষকৈ শেষত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপুনি কি বুলি মেছেজ দিব বিচাৰিছে মেছেজ মানে কি তেওঁলোকে বস্তুবিলাক চাই নিজে নিজে কিছুমান বস্তু বনাব পাৰিব তেওঁলোকে কিছুমান মডেল তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব আমি কিছুমান মডেল দেখাইছোঁ তেওঁলোকে অলপ অলপ বুজি পাইছে গতিকে সেইবোৰ মডেল তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব যেনে আমি আমাৰ মানে ইলেক্ট্ৰনিক মোবাইলৰ চাৰিওফালে কি ধৰণে আমি ৱেববিলাক তৈয়াৰ হয় আৰু সেইটো কি ধৰণে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ বা চাব পাৰোঁ এনে চকুৰে আমি দেখা নাপাওঁ কিন্তু আমি কি ধৰণে মানে আমি লাইট জ্বলাই কি ধৰণে দেখাব পাৰোঁ সেইটো মানে আমি প্ৰুফ হিচাপে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এইভাগে ইয়াতে এটা প্লাজমা গ্লোব আছে প্লাজমা গ্লোবটোক আমি প্লাজমা ৰে'বিলাক কেনেকুৱা সেই প্লাজমা ৰে'টো ইয়াত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাধাৰণতে দেখা নাপায় গতিকে আমি এইটো দেখুৱাইছোঁ Denarong Pen Bikram Teron Karbi Anglong Live Duarbagori constituency ka parlo number hini dolamara along rong robarlo sai chotikia raratum lang long nangji pura irrigation la sai campaign keteng pon dongjem langso irrigation scheme ningkan pho pleng derphita patang pon thelang irrigation la sai campaign prek jam habar sai katikia long le long an lang kapale ja phan lang roi keteng sai deng pon pon lasong tak taxi number hini dolamara arlo Dongjam lang soa lang royal setami raratum sai kate ki jia phan joy kepen lang donang jipura irrigation na sai campaign kedam tang suri hini rakret roxi aningkan lang roy ketenga sai deng bonlo bangso sai ke deng lake non ki khibom MSc Richard to bi ame thang asong along claim se babang pusi bangso dongjam lang so irrigation scheme pen kuti isira lak trokebra ke thoma tang ka pensi asai claim ponlo Bonda bangso scheme kapatang tedera putha ka bangke MSc Richard to hin pen kopia ning kam samse ke do kopla niliphan payment nang khang check pusi contractor hun phangchu ning jepon niltum phan non pura me niltum phan pipe asema lang so payment bank niltum phan hala in charge ayin pen pusame irrigation IM ahin pen preferment ni to phana alam boy mate alam theni tung kilong phana te bangke lani tu local kum MSc Richard to bi hin pa sinilo phan bangke copy ning nang kang samse pen lo ne ba copy athe pen lo ne ni richini ne ni kam plan ve akama abuthak se be ni le phan sa payment bang ni le phan ang bonche Bangso scheme pen kado kawe kuti sira lak trokebra ke thoma tang ka pensi laso scheme claim pon na pen ke claim pon bangke kado kawe headworks asaya mo anke patang pon thailo bonta phan phok kep ana payment nangki pipedet ajoksi nili setami patang pon thektheda luputa ningje bonthru akam ke total amount bangke mane headwork pen chenglok la canal kado pen chenglok ke 1 crore 63 lakhs ana tangka imondo asilang songbong pe 93 lakhs ke la nonili arjablu la headwork la hello asi first bang ka nili lam the chethan po nili
athema ni le la so head work ni le men pen si a lot le so product ni ji than ma prang pol la si la da banke ni le la non kwan si kam claim banke ni le nang to phana je than the system me chok ki ma pu ma thalo si nonal du me the kang lo isi aside na banke la ke stonson rong payment pe si ni tu mi claim isomson rong payment pen si claim lo la pen hapui hi sar banke la ke medar hanse Mana labang so irrigation kami klaim along bang amendo la guide bana banke stonson rong pilo hi sar banke la mendaran se lo mendaran se ke claim sira me ni tum pudun lo la da eso sonje inti phate me pudun lo sira me koson ne la banka de ni da chini ne de lo sira me lang so hut sira me ni tu ma kam ning kang sam se pen je ni tum than lo je la da banke langroi ma si langroi long men ki purang han ma se da mane ki bu banke la ke mane sang se hoi non da sang se de lo la sa lang banka hi ka prek la ko na ma ke ne le dam ni ma dam de se aro ka prek dam je lo lang banke Bangso asai ke claim along VDC member John Kathar, Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Deithor Municipal Board Ward Commissioner Stonson Rongpi, Lapen Mindar Hansia Tumta, Amin Klandon. Bangso ahut halada ke doara ratung ben ke thang pona tengke, Bangso alang teng upia thepen tong kapatang tidak lumi. Seta ketang pontang do amta sang tipen semen kibit ancoramat nona bangki inghang edukasi kerang kia theng ning jebon. Kalau patang tidak ke kupini alam tu mah. dak hang alam da ni tumar dudunong le athema e phong ke than ke bil dam de det usi la contract tung che than anvet kar dudun lo Malah kontraktor kan. hun hang chok La kedua kita he. hun hang chok se contract long Nanti lah ibengan ke son dong long plaster ba kita penselam le kucing hal. ita ta ve thang na ve lak sir met ben bali we asap to hani chor wok non ta lak ke klem tang an ta ching hang e ke lusa hok pe nang ta theblong lo Dola Marapen, Artisan Rongpar, Karbian Long Life. Kidam tang phai kuni ni phai kora ner kebarni Karbi Rong Saramai Paglong Kamaro tum chingrum si Village Code of Harman Bangpho Kangbai Pen Sanchomamai ke Seng Panjia Phan Mai Kang Nipon. Bangso Maya Long KRA Paglong Kamaro Mai Phu Men Sing Rong Hang Pen Chari Ponsi Mai ke Phalam The Kwangchun Bang Sukur Sing Tok Bi Pensi Clardak Pen Than Pachini Pon. Bangso Maya Long Alohi Sarpo Aman Pen Abarin KLNLF Pachatang Chun Bang Rijak Dera Chetongdon. Maya Long Jasamet Rong Akot ke Klem Pi ke Pachun Pipona Puthak Pen Village Code of Harman Bangphu Kaching Waisetami Padupon. La Pen Rong Asara Tumalong Kacharabdun Thekja Phan Prab Jin Pen Sanchomamai ke Sengdam Japhan Cheparai Pon. Maya Long Traditional Village Council Sitami Prab Jin Pen ke Pachun Ponjia Phan La Pen Bangso Traditional Village Council along Chairman ang Hoya Bangki Rong Asara Tuma Phansi Pivek Nangji Pusi CM Dr. Tuliram Rong Hanga Phan Kachuning ni Padupon. ke rong sarphan sinang pivek nangji la sobang ni litum CM sarphan othip kachengki non pustame chengki pon bomlo la pente CM sar nang litum ma jugi dei pen nang litum ma media pen CM sarphan chuning rikang tung la henlo prabjin pen la bangso village traditional village council bang nang pisirak non la pe rong sarari deng nang hodai sirak non la pente la bangso traditional village council bang a chairman bangke la nilitum rong asara tum kechi propose tang la bangso bang phu atum hansi ni pp vek nang popo bangsi nilitum drafta pothayelo non CM chambarlong sidolo nilitum ke pothai drafta je hala bangso draft ateng si nilitum hanang pp nai pusi nanglitum media atrudi be nang Bangso ahut kachetong dun KLNLF Pachatang Chun Bang Rijak Dera Kaning Je Puna Tengke KRAA atum ke Hangbom Traditional Village Council Jongsi Sorkar atum RD nang pidun pen Pachun Ponlo Pulote Mesenpo Athe Bangso Traditional Village Council Penajok Rong Rubarlo Pinangan Kaching Thorabar Side Dopu Lapen Rong Rubarlo Komania Bang Pubang Pijongsi ke Chok Chedo Pulote Methangang Bongsi Kaching Sai Papranga Jokong Dopo Pusi Ning Jepon Paklang Poniglo Nasi Karbi customary law jongsi pechun ponlo purote ki ongdung karbi rongarlo homoy salama pthak bangke karbi customary law arona teng pensi kidak kangsai pejut pon unji tapenan pathak atok anu paching thurji purote karbi traditional village council bang dovek nangji athema hala
thoi hawarong langdam lo pulote litum thegilong ji haladak gaon panchayat pudo tamil litum long laso bang kabede da joini lasi rong arlo atok ano wan ma kaching thur nangji bang kaching thur bonigide son thegno lasi ini laso traditional karbi development council jong si dolo pulote atok ano kaching thur je phan mesen awar sai long iji pusi ni litum henpen kudamitum dong mukak pen semsing engti karbiang long live Kedamtang Paikuni ni Paikor and Erkabarni, Paglongkam Sports Association atum Kapatir Pipon, Annual Football League, Surihinira, Inquiry Sia Parman Angdungiti Kapatuponalong, Dikrut P FC atum, Kachapa Haipon. Paglongkam Rubjili Aklamalong Kepamanpon, Annual Football League, Kedamtang Paikuni Hiniar Nipen, Pangcheng Ponsi, Kedamtang Paikuni ni Pai, Inquiry and Erkabarni, Mesen Pen, Angdungiti Patupono. Bangso angdung kiti kapathu ponalong aluhi sarpua manpen korkanthi mondol committee maipu dolo ingti mahamaya VDC chairman Rajesh Teron pen thenglok penangan kithe gidinga tumta chetongdung Bangso angdung kiti kapathu ponalong dikrut PFC pen Red River FC atumang bongsi pathu ponro kapathu boma pora hot pupu ateranga tumta kapathu ke the kaching bar chira jok goal chipi ponon ederlo Lasojok ke hai kerem kapatini vekja phanpura tiebreaker patur pangsi dikrut PFC atum ke thektu muchara jok chepa hai ponsi ke hai anung e chepalong pon Bangso hud alohia tumpen kaningje ponatengke ke pathu pena jok okram pen chenglok ke mesen anung nam chepalong un lasi ke AAC CM tuliram ronghang setame ke pathua hin RD ponsi along 10 constituency alongta mini stadium sports complex kimrang pon lopusi ningje pon ni Paglongkam hawaralong mate Paglongkam Sport Association pen league ke pathu labang songdong kiti ani lo nasiladak Paglongkam hawar labang ke si papiho padim nasilabuson papiho padim along same ke khela aning ke hang bang putumpan aning ke rung ponji mate ang songan padun thek ye phan ustame litum kabor idun kenang sot labang so kabor ye lo ustame litum Korkanti constituency amosi local emisi mate yam pustame akabor idun dolo lapen ilitum 15 nong mama constituency ayam pustame dak kabor idun dolo lasia alang litum kabor idun pen son papi ho pade molong ke paprang ponji phan khela habang pu atem stame tenang an cepaduk pen pini hanya lengan pini bangke ke pajopon Halapu Paglongkam Sports Association Kongchun Bang Robinson Rongpi pen kaning je pona tengke Paglongkam hawara longta asolason kapathu anat anso se kangthur ponja phan bor ibomji pusi than pachini pong Mane pening la 2021 aning kan nilitum Paglongkam Sports Association hin pen ingdeng throk dak association league pini angdung gitiar nilo la si pini ke pathu angdung gitilong chepate la ke dikrut pi club la pen Red River club ang bong chepate lo Kijudo hud dikrut pietum timen si hai ponder lo la penili tum ningarong lo athe nili tum la bangso asayang deng mate la bangso league ke pathu sistame ni tum mesen pen ke paju thega pot la siladak kyongdung atim mate team kripli la dak nili tum pening chepate lo la si chuning pen pening ong muchet lo la si ke text tame chuning pen pening paprang chat lo la penili tum ke bor ipen la son lo athe li tum Karbiang autonomous council Akijabang mate CM sar ke hai tuliram longhang alang li Karbiang long sports culture ke pamanjipu rong ruba tokan no long stame khela hin lan se paching thurji pa prang ye phan pu ke bor ye long se nilitum stame ke matha dun pen nilitum association long an pen nilitum da jakong jharjak se exam ke pathu nilitum di pon bomlo Dong mukak pen sensing ingti Karbiang long live Pinya Abirta gela ponsi kang tonik lo 2 minit hak me ani kimi